sẽ lòng u cần vang khổ môi chín lại leng dòng tê bò hin vang khua cần ta nghe hi ô Serkhan vul zel ro Serkhan! 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 Yes, hello! Slamming! Shut! Serkhan! Baju! Shut! Serkhan! Wait! Serkhan! 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 Yes, hello! Slamming! Shut! Serkhan! Baju! Shut! Car, 1 SI, 1 regular, 20 ordering, opposite, 3 1. Serkhan! Baju! Shut! Serkhan! Vision!
Lên when Jun Song Pati Santi Song Pati Serkhan Police Outpost Lai biara mi pui ta na trong kai ni turin long takin kan konge of the larger audience, I will continue to so level ina ai hun thak kan le ya hun lo le sin thak tak tak kan mang me ka Serkhan police outpost khon na nia kan home minister zong ta okay sab dangan khwalian a hun min ron han ki hi kan ban nei le ani chutiang boken kan minister zong ta ubi ron chan zo te deputy speaker pulan fam ki mate advisor to CM pulam wan puye punte le bial to MLA puke lo dong liana te tin kan MLA zong tak tak te lieutenant colonel criminal hin thana te puti dum puye te puji general pek hi wote le kan senior official kan DGP zong tak pu sharat agarwal te kan DGP Minu Chaudhary te le kan IGP headquarters puye zong thing liana te DC Colossi le Joint Secretary Home te Commandant First Side Battalion te le Reverend Cyril Rosiama Mr. Poibiel to Pastor te le Colossi District Serkhan Official dang te le wala local zongzong te in taksay miron tel puy wangin hinu takin kalolong chewa tin helai bial a VCP helai area khopasari lungdai te Serkhan te nisapui te lungmuat te no chaltlang uan le no chaltlang tru te buk pui te le BC member te en lo kala lo kan lo lom chowa tin ko khan thoi tu te NGO thang thang le OMA VDP MHCP MUP hoi tu te political party ai o te le media lama kan tho pui te le pui lo ka song song te he hun poi mo tak miron tel pui hi kan tu em ani he hun chin chia tlak taka miron twa om na hian rem na le ma so na kan nei thina na kan tho ho na le kanin kum khatsia atilang chiang le ani hey when I said kan outpost kan hongta kan home list zo te min hon saka tu main Colossi district han kumwa don kolom be to commander first aya tele SP Colossi ten elaya mo kan mo sia hi tu ma tro kan lo sai thin alia khota ngon pole bia lang pon tuna kan so kha chak tak noya ti lo te lam ta hi lo mom le ani Serkhan department home department ka thopui te le police department la in heni poi mo tak lo thlen thei na thei top chho tu le thop tu te zong zong chunga thin lung takin kalo lom chewa he police outpost hian khotang le police ka na sakna chang he kalom le maya poina ebon pangtu zong zong te lalpai su hingin chibai kabuk cheu ani thian thu ngai thangu Chronicles pakhat na bung som ti le pakua chang som le pakhat thu le sam cha som ni le pasari ahian mun yemi ngai thon ya thian thui ngai thangu olalpa ro pui na te thilti thei na te choi moi na te ne na te lal na te hi ta ni a lele pan om zong zong hi ta ni a olalpa ram chui ta ni a mi zong zonga sunung ber ini sam za som dile pasari na chang khat le chang ni tu lalpan in asak lo chuan asatu te chuan an thoprin thon mai ni lalpan khopui von that lo chuan aveng tu te chu an meng thon mai ni tu kan sia lalpan mal min som sa pro se
thian ma ku nin trong trai u lalpa kan pathian ruam man na kan nei thina eng kim chunga thu nei tu eng kim chunga ro rel tu ini a kan ruam man na zong te nang man min hriat puya Serkhan Police Outpost on alonita hi. Honorable Minister, Honorable Deputy Speaker, MLA Zaum Tak Tak Te, DGP Mizoram Zaum Tak, ADGP Mizoram Zaum Tak, Mizoram Sarkar Kat Hopui Te, Serkhan, Khotlang Fuai Tu Shang Tele Mipui Te, Media Lama Kan Hopui Tele Voina, Serkhan Police Outpost on na poi mo tak min ron man poi tu de zong in zavain chibai kan bu sa chu a chin chuak deuh lekin kan hria dang to soi chu kan tumange Serkhan Police Outpost din ani theina na dirna masaber chu office record atanga kan hria thei chu December ni sari sam ni som ni khan Uvanal Soma Khati Laya Serkhan VCP Khan Khang Hun Laya Home Minister Pulal Cham Lian Hena Ziakin Serkhana Police Outpost da Turin di na thei ruta chu lekha chu Khati Laya Bill to MLA le Minister ni bok Pukel rin lian chuan December ni som pakhat sam ni som nia Home Minister Hena DO letter mangin na bozui sak bok ani chu lekha hang chuan Police Headquarters chuan SP Kolasin Nena January Niru Samni Samni Pakhat Khan Uluk Takalo Zirchiang Turle Comment Peturin Angen Zui Nala SP Kolasit Chuan January Ni Khua National Highway Kongpeng Thuam Poimo Tak Ani Thu Te Serkhana Police Outpost Om Thei Chuan Serkhan Chubaga Road Hi Ol Sam Taka Cover Thei Ani Tur Thu Le Serkhan VC Tipo in Police Outpost Mun Tur pe kan rem ti thu te aziak te ngalani Police Headquarters chuan February ni li samni somni pakhat a SP Kolasim Hena lekha thonin Police Outpost dinna atana te fungsang mangin lo en chiang le turin hriat tirania chu lekha bozui chuan March ni khat samni somni le pakhat khan SDPO Kolasim le Serkhan VCP Puvanal Soma Tenem Amhuna Enho Ania Chumiruan chuan Serkhan VCP chuan SP Kolasim Nena Police Outpost hon saktura dilna athelut vele boka alekha chuan Police Outpost muntur zawzong chipchiar takasoin Police Station Hill an pek thei phei chuan Police Outpost tura an ram reserve sak bula fil yan vaklo mi pasari in khel theina om tok borvel po pektel anin huam thu thlengin aziak tel ani SP Kolasit chuan March ni hi sangni samni pakhat khan Police Headquarters channa kim chang tak athelut ngala VCP lekha po hi athil tel nge ani Police Headquarters chuan Serkhan Police Outpost din rotna chungchanga amamo te kim chang takina nei theita a March ni som pani sam ni som ni pakhat khan Mizoram Sarkar Home Department a rotna athelu ta ni kum sam ni som ni le pathum December a Sarkar thar alo pianga Serkhan chubaga tlangdum joint VC chuan Home Minister Nena Serkhan Police Outpost dilna an thelu vele ta a ming sign tu chu pusi dongvela Chairman Serkhan Chubaga Tangdung Joint VC ania chu lekha chu Police Headquarters chuan July ni som pani sam ni som ni pali khan Mizoram Sarkar Home Department a athelut vele hal bok ani Police Outpost thar din hi thilol sam tak ani lova amun ma omringot ma se Police Outpost building tur om salo awangin December samni somni pali atang khan puef laram zawa RCC building chu Serkhan konvengami square meter somngale pathuma zaw chu outpost atan manchoin lua tran alo ni dai to ani March ni somni panga sangni somni panga a Police Headquarters chuan
Home Department a ngen na reminder a the lut le ta a Home Department chuan Serkhan Police Outpost din na atan Mizoram Sarkar GAD approval aom to thule notification chua ani theinan Serkhan Police Outpost huam chin tur a jurisdiction rodna thelu turin minon thria tirta ani chuan police headquarters zona ronchangin SP Kolasip chuan October ni sompali samhi somni panga khan channa kimchang tak a thelu ta Sarkar building luatur remchang om lo thu te police outpost staff tur mamo te PF Lalramzawa building valuation le fair rent certificate te baka building lo ho tura in remna deed of agreement thatin cheng sanga alwa tur te a thelu tel bok ani kan home minister zaum takhian avein angai poimo ema ama kai chuina chaktak zara Mizoram Sarkar chuan February ni som paruk samni somni paruka khan Home Department na tangin Serkhan Police Outpost da natur notification chu achuata ani Serkhan Police Outpost hi Konpui Police Station Thazar Hnuaya omin ahuam chunga hian khua paruk Serkhan lungdai nisapui lungmuat not chaltlang le bukpui khuate an omdon ani voina kan hontak Serkhan Police Outpost a hian police mi le sa hetiang hian da ngalan ni sub inspector pakhat head constable pakhat constable pani driver pakhat anvain panga aniri anga motor po pe ngalan nia motor po hi tunari chuan kanhan pe phota ail thazoka thak le ngal tumani di kha kan soitel du bok ani voina Serkhan Police Outpost hon ani ta hi thil lo mom le chin sia tlak tak ania dan le thube ken ko konga po police le mi puite in kara tho ho na thazok le mason na na sazo aron thlen ngei kan be sei ani khati zong kha ka report pek thing chu ni ka lo me Collection hani ram chuma tam do me tuna chuan special item ni turin nulala thiam yang thoin lego fan ho nge pan fulla mo le poi po cha yain udon poi ho kin le ma ta ni le la aswan
na lung muang taka en lo zon thei na tan kan police te hian nun na tha pen chhun zan chol ven changin ram noya te tlai varin hem smuggling kalvel hi an lo veng thina chumi awang chuan Mizoram agriculture lamakan production ten omzia alo nei pha sumpai din mun te po in zia lam alo pan thei pha chu wangen ku ba huana e zom ho tan phei chuan he police outpost si at luzol bi ka adu te po in lo du deu kan be sei ta se ne Serkhan police outpost from sunga khua le tuite me puite du sarna kan plan chewa e police outpost si mi puite lu ti hai tu ni loben mi puite thamuan na khen tu le ven him na ko tang kai tak ani kan be se ani kalome Okay, Honorable Home Minister Zuma. Kan khua lian le Home Minister zom tak puke sap tang te and Deputy Speaker zom tak pulal fam kimate Supply Minister zom tak kupila chan zom te Honorable Advaja Tusian pulal mon puya pulte te ram DGP, respected DGP sir, respected ADG man, IGP sir, DIG le ram MLA zong tak tak puke la dong lian te puti la lim puyate puje je ate le puklimen la nui tang sa te le me kan por sa zong tak pui dong lian boy te ba ka kan joint secretary home te commandant te le VCP sel kan te le wena mi pui ro kal khom zong zong te chi bai ka bo ka che o he wena pathiani hun thatak mai bo ruak thatak mai min pe ya alom ka ti a khua chi el bum ro lo wa bo ruak thatak mai kan nei wa ngi pathian ne alom thu kan soi tel ni ta se hun se min sam man sak tu reverend siro sia ko chuma te la la rim sa ngi chuma te le Serkhan VCP te OMA MHEP MOP VDP te le Kaushan PCI te ne generator tu na pom min man ti me ka biakin kotwal lir thei khun atan min man ti boka lom thu Serkhan mi chunga lom thu kan se tak zeta in he sub headquarter policy way me tagin president hovin boina an kal the boka an chunga kan lom tak zeta chungme ba ka VDP helai Serkhan igte ko kima khlai ko tla ko tu tel ka se ta an khan pui na lom thu kan se non le a VCP Serkhan che vela kan ho tu te tin helaya nge ni program pro da kan man then tur ta na asring zong zong lo tu chuma po thin lu takin we le yan nom thu kan soya kan sei sar hi kan thret angin home department akan pabel ani a voina ani howa he Serkhan hon an mi the hi an lom tak zeta lu kan ti a chu mai pi lama kan ram ro rel tu kan ho tu mi poi mo tak tak kan pu ten mi pasari zetin voina meron uapa meron tel pui thei hi he hun hi a hlu in a ro pui zuat ma kan an chunga hian thil lung takin Mizoram police pon lom thu kan sei ani I would also like to place on record my special gratitude to respected DGP sir for his guidance, close supervisions for today's arrangement and all also for his leadership in setting up of this Serkhan police station. Media lama kan how to te le Serkhan kan disi hawa voina local kan SDO sadar chunga te le zawai chunga voina hian he Serkhan police outpost alopian chu thina na tha le zu seng tu alang le lang lo seng tu zong zong te in zawai chunga thinglu te kem long thu an thimong to ken kan se ani pathian ong pui mal som je te se kalome SP Zuma kan lo me ole dikhan khilai muna kan hun man chu kan lo zo ta
chụp